Ebi byona Kateshumbwa bigambire nyuma abazi y'umuciro bwabe navugana abashuubuzi ba Sheema municipality abateri na Harsenevin Gardens kabwohe kutema rubande nko kubakubasa kutungura Sheema ati nuko kubagambira ngo buri omwe ashemeye kumanya ururimi rwa sente ningashiye cha ceremonial language policy wabo ine duka yawe ningo ine ikizimbe cyo kupanza umuntu yiza to kumjoti ori wanu ningi ori musalamu ningi ori munyakaturiki business teine ki teine dini teine nganda obworo tubine dini ori moro full stop. Sheema municipality yahirize kutunga itaka aho bakuza kombeka industrial park nko muringo gumwe go kutungura ebyentasi hamwe n'obutare ekyo munyishenjera ashabira abashuubuzi okukyejumberamo developments which are coming ukirarete umwanya gwitu nagwo gwagera ki gwakora turiyo ntombekirwa rohari twongire musento mu budget kongeraho ebizimbe usumide yo gukora infrastructure feze kurata Sheema municipality niyo namba analyst abashuubuzi bahiro kwetombita kwabo na munonga hakiza ubucyo mwiruma omutawuni yakabwohe ngo habwo kuba street rights zone zikafakare ekiba kugira ngo ceresero bushuma bwayo yongera ikintu cya security rights kuzikorwa hariya kutunga amantu zaha university izeterwa munonga because ati nyo research inako ziro bwiro aha hansa hakikorwa kishayi kumwe naha kutunga amakorwa katari ebirebe bakira kubahenda munonga azanche manyisa ngo abiba kubahendera nibija no kukwaterana mabana b'amashomero because abashuma hati nibaba binene muhoro ware ngulu bataha no majuba bekingi no shaba mwene babakingerana no mumaju aho kujya mu tibine right ezikubasa kubayamba PR arashomiseje ito abaturage ba Sheema bakatushobora kikuru netara ntuzegura abo kuba bashobora ngo etara nemitwaro kinana hata kushobora abantu chapati nta emitocha mwateka chapati ni musika bana n'abantu bakora ki waza keya yunore cyafaye kiro abantu chapati zanzu kora bushesha abantu barantu batambura hate cyaba landlords n'amazu twiza kushobora cyangwa umunonga buri muntu ayina katakara kombekire uyu mucyo yakireba munatekwa kuraza abashuubuzi bagace bahinguze cyo kwatara hitendecyo ryankore Western University aho behireyo kugura mitehimbwa ari kwetengesa kumarire kizimbe cya science block ngo habwo ko bantu bo bakukiganyurwa munonga institution neyitu bajya ngo nite beneficiaries nagenda kugira ngo yabaye beneficiaries katwe contributors turi gutajombeka recently hakazaho ka platform hariya naka hasumu Mundo nakashoboka smith bubiri just in less than 2 weeks okore buso bubiri abantu bayombeka kurabe ndi mutawrandi yo ninyendo mwazo mugano mwe aharitu atumushatse smith tutosishoza yazikaze kaga atacyasagara shimwe story ndishutege n'imtehimba mwena ninteza huna bur hostel ahekaba mukama wayo aguraba n'amafurembe aguraba n'amafurembe aragira karabeho kone efurembe yaheza kutera twena tugire ki nabwa nyuma babahendire kore ibintu bishato mwako gutaka hwire bakwatanise n'abebembezi babo ahebera kuza kuhagira itendero rya Ankole Western University okugura amatara hamwe no kuhagira by'amakorero gasha kwa Mike atwakire